na media sel ten kum san ni som ni panga chunga ko fan mala na rang report na hun min han siam saka an chunga kan lom hle mai he dor pui ve thar ko fan hi tun kan tin huna athar pera hian member za le pathum kan ni a thu sil rong bol na nei hi kan vai pariat kan ni a zuk le moma felim pulpit lon thei vek kan ni tin upa pali to lupa pakhat reverend pakhat tuna hen kan nei me ka tran hun phang thei hi mi som thum le pani kan ni tin komin san ni som ni panga a ko ran committee hi emergency meeting tenen voi som le pakwa lai kan nei theya tin natang hi ko ran natang sim hi voi som ni le pasari komin chunga kan nei ani tin komin sang ni som ni panga a ko ran malak na kan project nei ti lo tin te hei biakin nuai hi kan han siama komina chung ko ni lo thein kan han peya chuan January thatira una pa laram than moi ten an ron lo lu ta December thatira una nu laram chung ten an ron lo boka tin biakin noi lo te man turin komina tui connection pani le electric connection pani kanan siam thei boka tin kumina hian chokedar cheng sang ni in ko ran hoten kan han chor nga boka sound speaker hi pakhat leani a cheng singthum sang sari zasari in kan leya tin thut thleng pen hi som ni siamani a rong hoi ngal vek ani ti chuan hei biakin nuai chuk thana step tung tak von ban reling siam zo an ni boka cheng sing ni in hei hi siam ani ta a biakin noi kalpo anom ta hle mai tin Sunday school hall man tur ceiling fan pani tuna hian kumina hian lei ani bokani tin hei kan soi mai thei hau lo project ka po kan nei ngam lem lo thil man tam tak man thut thleng biakin thut thleng unaw nu ke sap lian ni te chung kwa in biaki ko ran te ta na an ron to nei ta ko ran ho te kan lom hle maya an ni zara ko ran ho te kan moya ko ran ayo in zanina po hian an chunga thinlung takin lom thu kan soi ni sala tha ange tin thut thleng ko son a thut du led te malak na in department sang ten sum kan han tho khoma ti chuan sum tam tak seng in thut thleng du nuam taka tuna hian ko ran ho te kan in khom theya led te le department sang te chunga po lom thu kan soi pokani tin una pa zel rin chung aten Sunday school hall da tur ceiling fan pani ko ran a an ron donate poka anni chunga po thinlung takin ko ran ayo in zanina hian lom thu kan soi du bok ani tin hei ko ran hote kum in chung in lalpan min ompuina sa maya kum ti ra tanga kan in khom te po anwama in khom te po kan tam thin hle maya tinabik takin beirwal la hian kai kim lo man te siamin kum ina kai kim som patlu som le pathum kan nei ani ko ran hoten beirwal le nilai zan thu puite kan hlok pui hle mai tin hei kum ina hianin Sunday jing in khom bi tran tlai hun kan han sona ama dar kwa le achan ve dar ma sa thina kha kum in zun tha atang khan Sunday jing bi ka hian dar som dar ma sa dar som le achan ve tan ti in hun kan son ani tin ko ran hote kan lalpa tharau min ompui na sa maya kum ti ra tanga vo ini thleng ma hian in khom na lam tual moi tu mi enge mo zat kan om thin te hi aro puya lalpa tharau thing ni ompui na kan chan wang ani pathian ne na po lom thu kan sei mot ani
tin hei Christmas le kum thar mang turin ko ran ho te na sa takin kanin po cha BYD te pon moi takin biakin te po an han cheita ko ran ho te pon kan phak tok le kan thei ang tokin kan man dan tu ro rel kholam te pon kan han ngai tu kan han rel fel to program te po kan duang fel vek to Christmas roi voi ni the ni se kum thara voi ni re bok ni se ti in ro rel nei na lo pa sa chuan thei to ka ma kan lang na te lalpan man min so ma voi ni thengin ko ran ho te po kan la him tang le Christmas te po him thaka mang turin ko ran ho te po kan in pu cha lalpa ompui na te po kan chang nge yang ti kan ring ani kha sanina kum san ni som ni panga ko ran malak na kan han report thei chu ni sela report pe tu hi upa laldu oma charbo secretary dot veng thar local ni kum sang ni som ni panga dor pui veng thar LAD secretary report chu tyang hi ani dor pui veng thar LAD member ti hi som ni pali kan ni ti chuan mi pani hian min pem sana wangin kum tira changa kum top thleng member chu mi som ni pani kan lo ni ta ani ti chuan I committee hi OB committee hi voi khat kan neya heta hian OBT len ani ti chuan committee member te I kanin ruat bok ani ti chuan in executive committee hi voi ruk nei ani boka ti chuan kan malak na chen khat te kan soi bok ange member dor preventer LAD te hi member kan tam lau ma chu wang chan I malak na te po hi kan nga lutuk lawa ama ero chu kan thei ang tok tokin I malak na te kong sang sangin I kan han ti ve I chung te chu phei khok not natlang nei te ani ti chuan sajek te po kan han zuar tin I bong sarep te bong kambol te I khan I kan thei ang angin malak na kha kan ti ve ani ti chuanin R2 case te hi regular takin kan la thin chu ba ka chuan kum sang ni som ni panga chung hian I doormat kha bel khat kan hong bok ani I khang kha kan sum dona atana ma kan lakna I langsar zwal te chu an ni ti chuanin kumtina kan lo ti thin angin kum sang hi som hi panga po hian I faith promise I rin na thutiam kanin tiam thin akha sang hi som hi panga po hianin kanin tiam le den dena ti chuan heng kanin tiam na te hi ko shanta na achangkai the angbera I man thin ani I biakin parda te ti chuan biakin carpet leina te po kan lo mang to bok thin ti chuan hi sang hi som ni panga po hian thuthleng caution leinan department sang te belkhom nen khan I khatianga po khanin kan lo tho to bok ani ti kha I kan report tel tu ani khati zong kha dor pui veng thar LAD secretary achanga sang ni som hi panga chunga kan malak na te kan han report thei te chu ani dor pui veng thar missions department kum sang ni som ni panga chunga kan malak da chen khat te kan report nge kum sang ni som ni panga chung hian heng thei kan OB member te ania kan director hi tulopa sila ram thana ania kan assistant director hi unaupa lalam than moya ania chuan kan secretary hi unaupa lal than lian ani assistant secretary hi unau Catherine lalgin pui ania kan treasurer hi unaupa jailorin chung ania kan financial secretary hi upa arlal doma ani kumin kum sang ni som ni panga chung hian malang na sang kan nei ve sum to na te kan nei thina sangha te kan zuara apron te kan zuara tin chung ko san chung ko tina hian faith promise in tiam tin na kan neya bom leng te kan khona chu ting chuan
ซุมกันตุกะบัดเจ็ตปอกันตากเวทนั่นนี่คุมินซุมเฮียน OB committee foi khat kan nia executive committee hi foi li kan nei bokani tin kum dang kan ti ngai lo ngin kumina hian committee member ka in ro thar veya chung te chu unau pa jela lompuya unau pa siral chung le unau nu arvan ro ti te an ni tin kumin sang hi som hi panga hian bial missions conference kan lokala kan thlenga September ni som ni paru ka tanga ni som ni paria chung khan kan local in kan thlenga hlok thak kan tia kausan member pon kan hlok pui hle ni report te thi unau pa lal than le na secretary kan ni coming to serial chungnu ania the preventer Sunday school department secretary kan ni achuan the preventer Sunday school department hi kan foi tu ta ming hi han soi version primila kan director hi upa je chon kima ania chuan kan assistant director hi upa tol upa siram thangania chuan secretary serial chungnu khania chuan kan assistant secretary hi unau tilal pian thangi ania chuan kan treasurer hi unau kesap yani ania chuan the preventer Sunday school hi kumin hi mason naro pui takkan nein kan tria kumin hi the preventer Sunday school om toa mingjiak kan tamper kumni dan kan tria mi somruk pakhat kumina hian kan oma chuan inkhom dan tang pui chu kan inkhom som trina chama le chonu kan inkhom zoma inkhom Sunday school bana hin chunu te kan inkhom le trina chuan Sunday school department hi kan van nei khop maya kan masalok timai la sa mingjia mingnam to ber do tu thleng khan mingjia bel kan oma chu Sunday school department ang pon kan lom ve le chuan Sunday school department hi nakuma po hei aya chakle zual kan malak na te po hei aya chakle zuala pathian kai suaina azara kan kal chau thei ngei kan be sei ani isong kha ni se kalome dor preventer no pang Sunday school kum sang hi som ni panga chunga kan report thei te chu heng te hi ni director hi unau pa arvan lal shwe ania assistant director hi unau dolarin sang ania secretary hi unau pa lal than le na ni kumin kum sang ni som ni panga hian department kan nei kima kan ming ziadan chu ting hi ni beginners department a hi ming ziak paru kan oma primary department a hian ming ziak paru kan om boka junior department a hian ming ziak panga kan oma intermediate department a hian ming ziak panga kan oma senior department a hian ming ziak pali kan oma doctrinal department a hian ming ziak pathum kan om boka ni tin sir tir tu hi pariat kan nia no pangte nen kan va in ming ziak zong zong hi som thum paru kan ni kumina hian avoi khana ta din tharbia no pang inkhom puina intisirna pungpuya pakhatna kan ni veya kan lo me ma Kevin's farm long wala alomna kan nei ani kumin kumsang ni som ni panga hian chumi khom kan nei poka chomhai khom bana hian chumi khom nei kan nei chun jom thina variety program te kan neya no pangin lo man tia hlok thak kan ti hle ani ati jong kha ka report thei chu ni lo me kumsang ni som hi panga August atanga December sa chung the preventer PYD te malakna report loi karon nei vele don ani kumsang ni som ni panga chunga the preventer PYD ten project kan nei fe chua ti chu August ni som parkule ni som pasari khan kan neya heta hian south chimluang home mission field chu kan the preventer PYD te hian kan zuklua heta hian mi som pariat kan kal thaya PYD member som panga mai ba ka kan advisor upa arlom sanga le Reverend H Zabir ka 10 min telpuya chumei ba ka unau pa H dal ming lena chon puin zaya rong bolna miron nei sakboka an chunga hian thinlung takin lom thu kan soi boka ni October ni som pakwa khan legal awareness campaign dor preventer no pang Sunday school hola kanan PYD tele zotlang PYD tenen ahu hawa nei ani boka ni Twigol PYD ta chu November ni som khan dor preventer PYD te hian kan toilet velea heta hian in khom ho na bei pa ka fellowship na hun man ho ania heta hian hun himom le hlok thak tak kan mang boka ni December ni kwa khan join advance Christmas kanan
kau shan bia kina kanan PYD te le zotlang PYD te ne na man ho ani boka heta po hian hun hlimom le hlok thlak takan mang boka ni kum sang ni som ni panga chung hian the preventer PYD te hian chongai thong trai voili nei ni se kan tia tuna hian voi thum nei tonin December ni som ni pakhat hian Christmas le kum thar polin chongai thong trai hi nei le tura ro manna siam ani boka ni the preventer PYD te hian kum top kharnan kum top outing nei ni se kan tia December ni som hi pakwa tram til hmuna outing hi nei tum ani boka ni August nu hian the preventer PYD ten sum tuak nan pickles or le thom thui shal le sanga te kan zuar le bokani kha jong kha ka report thei chani mai se tuna report petu hi una pa lal chan chua the preventer PYD secretary kani